Cronaca di Sterrausu. Funti unu 60 is extracomunitarius chi ant serrau che esce sa via provinziali 78, che ha unidi in Arcau, con atros comunos de su sulcis de Giossu. I di Sterraus ant occupau sa via, sezzendisi in mesu bonas cantus oras, firmendi duncas a su trafficu dei vetturas. Sa causa de custa protesta anche deppia una varta de sa struttura de accolida in nui bivinti. S'albergu Rosas interrubia, accanto in Arcau. I disterraus si funti casciaus pro che aturu ca non ant prodonadu su dinareddu 2,50 € a sa dì, chi i migranti si impreant po telefonare ai famiglias aparradas in logu issoru. Cronaca de Igresias. 7 corpus de fusile a perdigonis calibru 12 sparaus contra sa genne ai ventanas de sa domu de unu giovanu commercianti de bombulas de gasu de Igresias, chi bivit in sa zona industriali. Is corpus ant causadu dannu umanu a is oberturas. S'imprendidore Massimilianu Tronci, 41 anni, su Bagadiu, posorti a s'ora de is isparus non fiat in domu. Is carabineris de Igresias, coordinaus de su capitanu Danieli Riva, funt ispriculende ogni camminu possibili, de relazioni commercialis ai gussas sentimentalis de sa vittima. Domu de s'anzianu in Carbonia. Est accanti si binci sa data accordata de sa prefetta de Castello Giuliana Perrotta a sa domu de s'anzianu de Bia Mazzini in Carbonia. Sa proroga daiant donata a condizioni chi sa CAM, sa società cooperativa che governa sa struttura, s'occupessi pari sa area, mere de su stabili, dei fainas de mantenimento de apprettu. Desinunca sa struttura, in trea, fiat de declarai sa inagibilidade. Accanto paridi, a distanza de 3 mesi is traballus non los ant tambeni fattus, ca, narat Daniela Vonnesu, presidente de sa CAM, fartant is permissu posichi. In particolare, no ant tambeni consinnadu is paperis de sa suprintendenzia a su paesaggiu. In tammis chi, po sa sindaca de Carbonia Paula Massidda, sa cooperativa CAM no at tambeni fattu mancu is traballus chi non teniant peruna bisongiu de permissus. Noas in zittadis, isulas ecologicas. In custa disi, in Praza Renascita e Matteotti de Carbonia, dove funt is operaios traballende po cuncardare is isulas ecologicas naradas a livello legislativu, centrus de arregorta aliga. Is isulas ecologicas funt areas concordadas po arregolli in maniera differenziata is arrefudus, cun s'intentu principali de transì s'ammuntonada in descarriga de materiali chi si podi torrai a imperai, e in particolare in su comune de Carbonia serbint a non preni vias de bidonis e bidoneddus chi donant a sa zittadi una bisura leggia, narat s'assessore a s'ambienti Giovanni Luccalai. A principiu su progettu teniat in conto 10 isulas, 2 interradas e 8 in foras. Però a casa de problemas urbanisticos ant scioperadu 2 isulas ecologicas a scetti. Chi, appustis i zittadinos rispondint bene, narat s'assessore de su Movimento 5 Stellus, eus a sighi con is atras 8. Poi moi podeus nare chi custas 2 siant a titulu sperimentali. Difatti s'isula de Praza Rinascita è destinata a is condominus de su Palaziu, sighit s'assessore lai, in tammis chissa de Praza Matteotti, est reservata a is operatori commercialis de sa prazza. Totu is impreadoris de is isulas ecologicas ant a tenni una tessera speziali chi lis at permitti de operri su tombinu presenti a intru de su centru de Arregorta e a ghettai a intru i differentes tipus de aliga. Is orarius pond arretirai is arrefudus ant a essi mattessi de antis, cun su genna Pustisigena. Certu serrat s'assessore e vice sindico Giovanni Luccalai, i zonas ant essi billadas cun videos, potran si su periculu chi caleccuno dei pozza depositai aliga non permittia. Is traballus ant a sighire finas a s'11 de su mese de Ogna Santu e subridu Matteotti ad abarrai serrau, in tammis chi in Praza Rinascita ad a sighire sa proibida de parcheggio accanto de Bia Nugoro, dei 8 de Amengianu ai 5 de Merì, finas a accabai is obras.